Pemirsa lu kiriman ring pesisi ring Kabupaten Badung durung kepanggih kantos tanggal 17 Desember warsa kalitali 3 likur. Puncak lu kiriman ring wewidangan pesisi Badung ring bulan Desember sekadi ketahnyane sampun sida kepanggih. Koordinator Deteksi dan Evakuasi Sampah Laut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung, Imade Gede Dwi Payana Matutang Indika Inucap. Manut Dani bulan Desember katanya galah puncak pengraulu kiriman ring pesisi ring Kabupaten Badung. Nanging kantos mangkin pengraulu kiriman ke kantenang kantun Akidik. Yening warsa sedurungnya nih sampun ngosekin pasisi dawak bulan Oktober, nanging warsane mangkin lu inucap wow kepanggih dawak November sanilintang. Pamekasnya nih ring widangan pasih sisi Kajel Kabupaten Badung. Nanging kuentenannya nih Akidik sekadi ring peti tenget batu bolong miwah prerenan, sekadi rumput laut miwah carang kayu. Lianan punika pengrahulu katanya nih sinarengan ring pengrau sasih baret miwah sasih sabah. Baik ketandaning wedarang DLHK Kabupaten Badung, kantun sayaga mau sahe nampenin pet prade lu kiriman rauh, rumasuk nadunang armada merupa 4 unit alat berat miwah 3 unit beast cleaner. Lianan punika taler raja ngelaksana yang penyisiran. Maka sami piranti inucap kejantenang sampun sayaga. Duaning asa punika pai ketandaning ngaptiang mangdane nenten wenten malih pengrauh lu kiriman. Parwata Bali Pos Kuningayang.